So this is the arĩ rita rĩa mbere kuma arũkwo nĩ kĩama kĩa ODM gĩgĩthingata gũkegaĩra gĩtĩ gĩake gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Mũnini wa President Professor Kithure Kindiki nĩeteteire akiuga wĩra wake nĩguo keyaria na ena ũma wa thirikari ya Kenya Kwanza gũgacoka wathani-inĩ we arĩ o ta mũnini wa President o rĩngĩ. Ile itasaidia sisi kujua kiongozi ni nani, ile kazi ambaye kiongozi ametufanyia. Sio kuchelewa, sio fitina, sio kelele na sio mambo hiyo ingine iko katikati. Kindiki akiuga ihinda rĩa ũteti nĩ rĩgũkinya na ndagacoka na thutha hĩndĩ ĩyo. Mbele tutapangana vizuri, hakuna siasa itatushinda. Usibabaishwe na mambo kidogo ambayo mnasikia hapa na pale. Ni vile sisi tunajua kuna majira, kuna time ya siasa, kuna time ya kazi. Na ile kitu inasaidia kiongozi ni kazi na jasho yake. Uge wakio kinyitwo mbaru nĩ ambunge Mĩrĩ Waithera wa Maua wa Maragwa na Sabina Chege ona gũtuĩka marahinyĩrĩria aikari a Kĩrĩma kũnyita thirikari mbaru nĩguo gĩtĩ kĩu gĩtikamorĩre. Opposition inababiri. Tunataka hiyo ichukuliwe. Tumesikia ODM wamekuja sana. ODM wamekuja sana. Si wanatemea mate hii kiti. We must divide our city, si ndio? Tusipoendelea na hii serikali ile ambayo tumeona kazi yake, kiti yetu ya namba 2 ya Kithure Kindiki wapi? Wenda useme yako tuna divide terasere. Kwa tunataka kusema wale ambao wamemezea mate kiti yake, tuambie kanzioni, ujeni pole pole bwana, ujeni pole pole. Huyu ni wetu na tunamdefend. Mtasimama na Professor Kithure Kindiki anamaliza 2027 na 2032 hata tunaweza mpanga aje hapo mbele. Marĩtie ũrĩrĩa Kindiki athũrimĩte waki wa bara ya kuma Icagaki gũthiĩ Gĩkomora kũu Maragwa. Kindiki arĩtie rĩrĩ rĩa mbere kuma rĩrĩa ndereti ĩno yambĩkirwo nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Oburu Odinga akiuga we ndarenyenyeka. Ngĩribotera Inooro TV kuma Gĩkomora Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.